ekikubasa kongera kugarura busya profession yitu umurimo gwitu no kwegita tukagirira karumwe haza tukahaburana batahibita bayenda kurenga tukabagarura tukabataha meza tukazomu kweherera tukeshijuma tukeshijuma nuko ikintu kitira base kutebekana konka kandi ekinde cha akasente kace yes twarebere ngo twache basa twachi hamukinji yes taro sente zikumara but bagira ngo gira kantu kace kandi akuwa tandika hwarubasho. Yes. For example, kore wagura kamera ya miliyoni 3 wajikwesa amahurire gonka. Tokubasa kukora amahurire konko kagerejo kamera waba utakozire ukashara mukagira uti nakora ka studio ninkora businesses endijo nintere bishani nikora documentaries no batere bishani byembaga byemikoro aza vermusente vermusente nyingi abo kuba cyari tokakora urukore mbaga tanambwe nwiwaza kore mbaga nushanga no itenga coverage ya miliyoni nkamukaga manyor cerebro and plus okay, which is okay. Atsumbuye nezo miliyoni mukaga nubuzakwije umurundo gumo myeze 3 nzikiro wa kwata kamera garaka kajibika. Yes. So twine kuronda imihanda ndijo itwa kubasa kuba netwe nerengo neto bisaho kerwandi hari pusya aho ibintu biratebekanije. Okay, twino mwame Fred Turyakiira Kabanga umunyamakuru na Vision Group kandi niseniya inemwe myaka 19 n'umushobo kandi turiyo tureba eizooba erya makuru omunsi yona so na Uganda tutagitira harubaju. We are also celebrating the day. Okuyaho nanye naho tugaruka cha police omwame Fred batahibanyu kuba kweza kutunga obuzubu na police abuko twarebere kinja mwe babirebiremo abandi bakora ki imwe mwino kumukwirukanjirira mutahi wanyogu ninga mukamanya ngo police kabakiza mani mbakutera bazaho bagaruza harubaju no way to run to kuchako kutwagaruka human rights imwe mushemekwa ni mwirukanjira nkahi kuja ngo mutahi wanyu atunje buringaniza kandi kwakuba hariho mukuzayo kumukikayo buringaniza mbutunga ninga byanga rero tukamangwe ibyo bitogo nabyo biri yaho just bukafakara. Tukabire twine ekibina cyo kugita abanyamakuru mu Ghana. Okay, so it is not there in other words. Kiriho konka tukiriho. Bakorereki. Uja. Yes. Tujumanya ngo yero konke ekabe ya Kampala. Tiyaba abanyamakuru Uganda yona. So niteka ngo ujeji niyo kushwijuma imikorere yayo ekahika abanyamahurire bone tabe ya Kampala twineho batahebita batandikira amahurire aba activism human rights journalists whatever nibatwera okay kwa kugira umunyamahurire wafutara owaterwa batwirukangerera tuza police manya charity we are human rights defenders. Yes. Konki twaba kutudefendinga no bae nico wano buza really umunyamahurire nawe hari is a human right defender because kwa kureba charity n'abatemento okeza abantu bakushohoze umunju ngo bakagore cyo banje cyawo utakucimanya ukibano bekwata abantu tugize kurwanarira marebere binja mu resere de nabandi batinterveninga bakabya ramstar so ore konka muheru kibano naka no bakustera uri tucyamushemeza so byo nabuhire owabatera no mugaruka mu reportinga and that's it. Jesus. Ecyakubira nkitwera munonga ecyakukirize kutwera munonga
kutukwisya ubwire tuzo mukoti ya human rights nangwa wa watuntu zibwe human rights etaha omushangogo yohurikiza embaje zombi echigaye ehereza ki ehereze nkise yakubero konka tarwe kita okusinga amagara gawe indeed yes oba bakwereza miliyoni 10 oba bakwa miliyoni zingahi tine cyo kusinga amagara tine cyo kusinga irisho ryawe rebiha mutargarakamu izo miliyoni 10 turuzigaramo kureka icyo twena no kugira ngo systems government ebe bitongore ako bantu bagira ngo we are force estate turyo mukono gwakana gwa government oyirawe executive judiciary hati ni amisho nito bako bagatireho ako banito to spreading information we disseminate information iri kwata yihanga we market yes ihangeri konka ati twedosha tukabakabarwa buyasha scarce close bone benda batukoze se hibayendera babanaga hibaye hiba batakwenda aho bakutara baju ubu ninjira kabeno da government ekoreki government ikirize buri muntu akora umwuga gwe haza emwe sache ereke koti zikore kwazo rero kuzama mukono gwa government barece polisi yaba necondoza itareba kabango ngo nunanka utareba kabango ngo tuwa FDC utareba kabango ngo tuwa daily monitor ngo wa vision group utanyetowa utarewa NTV ukamwirizayo ukareto wa TV West kandi twena turi abanyamakuru so na ni shaba government egaruke nyuma yeshwijme ababyo kwerinda begaruke nyuma beshwijme bamanye ngo online ya yemekorere yabo ibashime kubana bakora emphasizing aha kintu cha human rights ni manyangu buri omwe takajara buri omwe ayino bugabe omuringo gwo kwakubwenda kunkaro kuburenzya nangwa ni twintu burenzi nko cyo wagamba kwemerera ukarwanisa abantu for example ke byabire Rwanda genocide abamahurire no babyongira amani akaba mu kwitana aho nesho bimpango so buri omwe government kwera kwefuteka system irukora o washobya obana munyamahurire bamufubire ko munyamahurire ko washobya ebana police reka tutunge justice twena kunka utaterwa bakakomuko oriya ukamureba nchakare ninga nakutera sumutko kuwakozere kikuna nakiri no bamureka ngo bamubinga kuya babo office bamutomundijo hazo kumano ohuroro selete ndo akata akokurra ngo toko basa kusigayo washira hambeho za TV West kaje tataka kansige nakagamba then tukahembera ko bwire bwahwireye akandu kwenda kuhereruka yenako no kugira ngo eizooba uko kubirebera bishatu twijuka ikiro cy'abanyamahuru icyo bugabe bw'abanyamahuru itwe mu bugabe bwitu tuganyirwe muki katureba matwe turugero umurebade habwenche government etakurikiriza izobere naryo ikarukuza kagandi mazoba ekasima umurimo gwito gutukora bakiya yabakozereje bakaba yes nkontorere bahereza abana rubari medozi ntubahereza abahi aha nchibatakurugayo bakagera ngo izoberi katwatanise n'abanyamahurire turukuze naryo hasa bahurikize ebikutegana so mu speeches zitu nabo bagira ko bahindura omikorere yabo okay
icyo ninjira ngo bacurura nitekateka ngo bacurura wasigara ryo mwami nasigara ndi Fred Turyakiira Kabanga nabendezi zo barungi mwe bari kutayisa turargaha kuna natugambire tuzenya mitanga Nyamitanga ha It's not only about Catholics by the way. It's not about abo binasiyeshon eriko bagita konka no bashaze mu kwikora ikibi kugira ngo batebekanise omukoro ogo then batweteshemerwe nabo so no mukoro gw'abanyamakuru. Okay. We bari mu ogo no chairperson LC1 aha turi aha kashozi boma so egara kajitunga no kwijanja liye yamucheza bare gumanitwe aba program ya SISIIMUKA kandi twazagumizamu konka bwatu akumura mukache karinganiro garuka kwitune papura z'amakuru or papura rwa bukede hamwe na rwa The New Vision ntukushabota rugabo